Muje munone. Abana babo This is why I'm recording. Magwalero. Nzenzira ni chendi dindi wo. Omula Magwalero. Bagame yangu wapi? Kanti yameno nina mugala kwa. Mulungi nyawo muli mutyayi. Ali muzambe. Osipanya aja kuida. Aida kuida. Mulese munjire. Senior citizen ali kuida. Era odambo naina nevu. Ayaz, ngati kubona azidamu. Anti ola John ali kuida ali nevu. Senior citizen ali kuida. Lero Kigangu kitiwe kijja okutambula. Kuchigangu kwa tutavra. Sibona bitadde Musa onete bekandye no wansi chambers. Smile. Seka bidi. Yo mukantumba. Chigangu baso kutamite itimu ne nolwalero. Twina ime. Oyo nina muwala. Abagabulamba lina. Mwenera ko abantu. Ina abalongo. Bakagwa abalangira n'abambeda ababasoga community enyo nsangayiro kuba bonna ba mama ni ba baba mwebali ntwida mwebale ino nabalinze boira ayera maze mwatuka anti ngabwe mwidi abali eyo abali kutubona this is basoga community enyo tuli program Kigangu subscribing or liking or sharing or posting nga eza kikubita kutona nga tuva mu basoga kantandike n'abantu oba abambedda abatweyunze ko lwalero lwemutabonanga ku faces empya akaba beyandulire kuba bakubede kunje bava n'amanyi nagayibwe ebitundu bye bavaamu bana abali kubabona benda okutegera waje muva mubeyandulire erina lyo mama Amaina bana. eryabo Nzema Esther Berufi na Mulondo. Bakamuli Gabula sangayiro okubona mama Gabula kontwiko. kale abagabula bakiikirirwa mama weyandulire ebyabo buni baife Amaina n'eddoboozi n'eigulu Mariamu omwana omukooli nva Bugiri district kwawaawo sangayiro okubona mama weyandula eri abali kuba bali tubona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange nze Aisha Nasafu Ntono nga muganga Canada. Sangayiro okukubona olwalero mama mwebali kuida mu program Kigangu abalangira abali waitwawo kantandike nabambeda nsaze okutandika na mumbeda mama weyandule eri ababone baife era wena unenda okubako bakoboti buli ayenda okumana ekikakye tuyinza okusimbeko ekikakyo live olakolonga oli muliseeki olina kumanya ekikakyo nze kale oyo natwala programu eyo eya ayenda okumana ekikakyo mana ekikakyo ni Fatuma omwise iwombwe mu basoga community bali kubona nabe bugadde
Nani kamera n'omwami. Yaba kuba fine olako omuzindaalo. Mama oyo omukyala waife omukyala w'abasoga. Birina kukoba nti abakali ekuba bakalifuna basoga bakobera ebirungi by'okoyo basoga. Aye toyenda kubakobera. Tulina abaana nvuula wano bali awo bateeya bazira kwakoba. Bakobera ebirungi ebiri mu basoga. Oba oli abo banaatweyunga. Banange sayinza okubalaba, sayinza okuba wamu nammwe. Gamba obole abakyala abaganda abali eyo nga tebanafuna abaami. Tuli wano mwana. Abaami abasoga kyebali. Abasoga tebatwetaaga kukwala. Gyebali bayinza okuba nga baagala abakyala abaganda. Akalango kakubapenze. Akayisizaawo nako. Tweyanziza mama twebale nnyo kale banange oyo mukyala waffe kale n'okuba nga tutamu akaganda akatono omukyala muganda aye yayikiriza okutambula n'ife n'atufumbira buli we tujja wano ni wale atambula n'ife yafuuka kitundu ku ife abasoga kale n'olwekyo tumukubireko obugalo batulo tusangayo okubona baba abantu bakobera byongera okubatangazaamu bakubona buliido aye era tibakoowa wakubona Omutesitesi nesimye ono nikunze senior citizen nkani taliire John Bosco akiikirira amasaza abiri ebugabula kubeyo badada bonna bagalamiire namisambya ekirobaawo then nze kabwejjungira baba we yavaayo namisambya yajebula moji ekaliro era mwigombola lye nagayikoke ku kyalo buluuya era baba yagalamire ninze mujja okungalamiza bana ayenga mbatakaino abalamoje bali okumukutu mwena mututake mutugoberere musharinge mulaikinge ate mukomentinge nze ntambula nokatwikiro yono ntanzwa ku lusegere anti bakobambo obita no mwina ogemerera obole kolensole emuliya ayenga mbenda ino babo weirimbi nkula mwisaako zena baba abadabe baganda baifo babusoka nsete ni kwawo bana abasoka mwena abali mu UAE mukidi ntiganowe tukunganira kuba tuli mu kigangu so mufeeyo mwide mutweyunge kuwabule twege ya neyanziza mambo mutesitesi kale baba isukayo waigulu mbiro tienda kulisayo kapita mdekende yachi otibula mu bwansi eno baba omukabula mu kigulu tusangalira okubona abo yandulira abantu neyanziza omutesitesi olwaleero nkani modreta isaife kyabasinga afuukuwe omubanda wakyabasinga bidigisima okuva bugabula eyo naye ate ndi mu kigulu naamala nakola immigration so buti ndi mu kigulu omutufu nda tuusa okusiima eri bababa abalungi nti okuba olwaleero lunaku lwa bababa banange omutwalo ogunaanizibwa bababa tubita mu bunkenke tubita mu bugubi bw'amaanyi aye okubanga oli baba ng'osobola okujja mu katale okwetwika emigugu aye nga iwe oli kwetwika emigugu okaali kufuna kyolya wasooka kulowooza kuvoolese waka wabuukoba oti abantu bange banaalyaki waweereza akaveera irimu eno oli kukola oli bali kutwika ensawo wagema kwevaako wabanga olisooka olwawereza abantu bo kyamaanyi mu bababa abalungi neisanu tubongere okubeera bababa abairala tutababugeezi tuwakisa buwakise wabula tumala okunyanisa bwaife nga bababa afamire daife dongera okukwenda kuba buli kyokolera omwana wo olikikola ku lulwo abaana abo betuzaala nkani edondya bukeire daife ngetuzaala abaana baife netubateekateeka obulungi nda kwefaanalizaaku n'azimbya ekibira nti asimbye ekibira n'abajja okumulabirira mu bukaire ate n'olugula luyonka mwana waalwo omusoga neyalugera mbendeine abasoga omuli eyo omutubo n'abali mu UK abali mu USA abali mu Middle East abali e Uganda abasoga mwena tuda globe mbalamwisa mwide mutweyungeku neyanziza mutwe tweyanziza baba isuukayo isuukayo baba ndikusangaza abakatweyungaku
tusangaire okubabona mukasera katono ino mwena mwida kubanga mweyanda eri ababoni baife abasoka community program ekigango mama weyandule eri abantu akobyeki mwana waluka abana timuwulira mutya bana mumundikiriza Gerald ayeyandule mumulinzemu akakamera Go ahead. Ira mukaire kano tusasaidia twenda amasani mangi akamweno kangi esano lyomusoga ebisere ebisinga akati oberera ku maino nga gali kungulu kuba kusisina laba koza atya nakamweno ati oyagitira iroyo asona akasera nikaro bana tuimbye tulikuja kusomesa busoga muri ole bagigire rero bona ndaga amasano gabasoga Gala sangaira kubona baba awidinja kubafa brother obusoga my boys and girls that really follow Basoga community in UAE, I'm really appreciative. I appreciate your support. Whenever I come to you guys, you don't hesitate to really run or come in for me. I highly appreciate. I will not mention out your names, but I know you watching. Big up to you. This is Basoga community in UAE. We are here together. We can. They've said we are here in the Gangu. Caroline, we were repeating to following live since Dubai, Adia Uganda. Liking, sharing, posting Basoga community in UAE ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook, ku TikTok kweno community tubonera n'emikutu egindi jona egisigaire egimugaita abantu. Tuli mu program ekigangu ekyolwaleero kikoba nti tukoze tutya okwetoola mu bwavu nga ife bankuba kyeyo okusingira ddala ife abaana abasoga abava mu bwakyabazinga obwebusoga bana tukoze tutya okwetoola wabyo okwetoola mu bwavu nga ife bankuba kyeyo oba nga ife abaana abasoga bawala bakyabazinga ni batabane bakyabazinga n'omulamwa iwoli eyo oli kutubona ali tubona nga toli musoga. What should we do to overcome poverty amongst us as the people working in the diaspora community? Abakagwa abali kubuuza abali tubona oba abali tuwuliriza ng'oyenda okujoininga oba okutweyunga kwa Basoga community in UAE, inbox us, jja mu inbox oba ojja kubayo oba commentinga awo nti nenda kweyungako tuyida kubanga tukuyingira tuyida mu box yo nga tukobera biki byolina ebyetaagisibwa biki byolina okukola okubanga weegayita ku kyalo kino ekyabasoga. Kale no Rachel kantandiike n'omuyirimbi baba ono ni treasurer waife w'ekyalo nga nenda okubuuza baba yenga omugemi wa sente tukoze tutya okwetoola awazibu oba okwetoola mu bwavu nga ife abantu bakyeyo. Assalamu alaikum warahmatullah. Nja bitamu byangu otinsekera ebitamu mpaata engeri yetuli nti akaire katugemye era nga n'aba participants oba aboogezi baliwo bangi. Nja kukuba nti nganze mwene kavangata nti ekituufu kiri nti bw'olingirira mu budget yaife naddala nga yensi yaffe Uganda bakubona nti bakoba nti obwavu buli nebusoga tikoba nti tutusobola batikoba nti tuzira wabula ekituufu kiri nti tulina ebintu tulina okukendeeza ku mbulamu bwaife naddala nga ife bali ku kyeyo. Last time tukwogera twakoba nti lwaki tutulemererwa okuba nga tukulaakulana nti ensansaana yaife. Ekituufu kiri nti buli lwosansaanya ekisinga kyofuna niwe olikola otya toligayigawala ate bakoba ti kalala n'omuganda. Kyentegeeza n'ekiriwa nti olwaleero bw'oba nga oli ku kyeyo gezaako buliwo okola obe ku niko osevinga obe ku niko okozesa nti oba okobe nti haafu yakukozesaaku akwota yakusevinga akwote n'abeesigaire webe weyabigwa tibiraze. Kitegeeza nti era akwota era kusigala nga erina kyejja okukolera ekyokukulaakulanyanga omuntu. Ekintu ekyokubiri
ndakoba nti tulina okuba nga tupulaningira mu maiso. So otubanga nenda okulakulana nga ife abali ku byeyo tutulina kulingirira nti tutuuse obakuba mu comfort zone. Buli muntu onabanga toli mu comfort zone enda kubanga olwayana ino okubanga wetusaako ekisingawo ekitegeeza obanga obeere ku mulimu ng'obona nga tikusobozesa kubanga oba kunitiwetegekeranga iwe osobola okuvaayo wanoonya omulimu ogundi. Like mu UAE tulina obusobozi nti osobola okukola ku mulimu emyezi 6 oba omwaka mulala wavaawo wanoonya ewandi. So mu mbeera ey'obwangu bwangu ndagezaako okukubiriza banange nti kati nga ife ba finance tulina okutereka. So kola oterekeku era oteddala byaino kweddala bya kubi kubanga oyagana abaana ku byeyo ulisi bali mu galaji bali kunwa wabagaana abandi bali kujja mu kutemesa ebindi ebita ulisi byetusobola kuba nga twanda wano ayenga mu byona byona tulina okuba nga tulingirira eningiza yaife n'enfulumya yaife n'enfuna yaife eri etya mu bufunze. Otherwise mbenda ino mwebale kuba nga mutufollowinga nono gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga tuli mu sizoni eno eyasama bakagwa abasoga abali tubona banaife bangi balivanga mu bwire obwensi olw'embeera twefeeku ino tunwina amaadi ate bw'obanga oliwuliramu obutali butebenkevu nga oliwuliramu amageyangeyana nsaba nti kobera ku mwino akuli okumpi obukoba otibona kitikuwulira bulungi oba oli awo ekiri kuluma kiyinza n'okuba tikyetaaga idagala oba tikyetaaga kujja mu idwaliro aye ng'asobola okuba n'engeri byakiibwa mu ng'omuntu. Kale tufeeyo ino abafu abaana bali kutukanga omuntu kibuutikira ati bamwagaine ate musoga bamwagaine akutwike ng'afiirire mu buliri bamwagaine ng'afiirire mu buliri lwambeera eno gye tuliyitambuliramu. So you avoid depression. Tugezeeko okuba nga ebitusumbwa byonna tufune abantu abasobola okuba nga basharinga tusobola okuba n'obulamu obulungi era tusobola okwira yeeka n'ebyo ebyatuleeta byonna. Baba tusangaire omulamu gukoba nti twetwaire butyamu bwavu nga ife bankuba kyeye mu bigambo bibiri bakubyobyobona ababonde baife neyaziiza maama mudestes mpegano ng'omulamu bwe guliyo gwaleero ntitwetwere tutya obwavu ife nga bankuba kyeyo. Nze ekisooka era tijja kuwadawada tijja kubita wangi ino. Nsuubira nti buli omu yandyeze okwepimira. Weepimira ekyo ky'osobola tosobola kutandika kwenda kuvuga noni aye nga toli we bavuga wheelbarrow. Ekyo n'ekisooka. Ekindi omuntu olina okuba n'embeera ng'osobola okwepimira ekyo ky'osobola. So bw'oyita ku kyeyo eyatandika emyaka 10 inuma tolijjamu agaana iwaidye mu myezi 6 byakozeewo oyinza okwegomba nti wena obikole aye oba oli awo twandyeze okuwangana ku magezi mu kifo ky'okwenda otuumire w'otasobola ogezaako ino okuyigiriza okuwabulwa n'okunoonya ku magezi nti omuntu saawa ti naalikwaya engamiya yakikola atya iwe olikwaya kaduuyu nikulukulu aye oyenda kubaoko otandika okwaya engamiya. So kiyinza okuba ekizibu olw'ensonga nti tukoleramu ensobi wakola wrong decisions oba wrong choices all in the pretext of wanting to be ng'omuntu owundi. So tulina okwega okwepimira aye n'ekisembayo nze kyembona ng'ekikulu nkuba kyekyeyanitaireku okuba ni priorities do obuteerabira goals do kastomana akaide obunaku kemana mana nti ewaife ebuseire nava ndi nti nina okwirayo nga ninza agemye bendera y'ekyalo tikwirayo nga ninza atwalira obuswavu bw'ekyalo. So tulina okumana wa yetuva n'okumana biki ebyo bye tutaakuyisira nga tulikola obuteerabira ensonga y'okwegomba okwetuusaako ekyo ky'otasobola tibikola makulu. So ebyo byonna byendogeireko omuntu singa obitaako eisira osobola okwetoola mu bwavu kuba ebyo those are preventive measures. So ebindi of course nebikola obugaiga. Ekikola obugaiga kireeta bugaiga, ekitwala obugaiga kireeta bwavu. Byendogeireko awo ndowooza singa omuntu aba abigobereire muku nze nga kunze kyembona kikola olw'ensonga nti nze kinkoleire ngeziizaako okufuna okuwabulwa mu bantu ab'endawulo n'okwebuuza ku bantu ab'endawulo n'okubaako ng'amana nti waye nava neetaaga okwetula mu bwinanze.
tweyanziza ino baba atweyanziza baba wenaawo ndi kujja kutandika nje saidi eno bakubyokoba ababona baife kumulama bwaife olwaleero tukoze tutya okwetoola awabi oba okwetoola mu bwavu nga ife bankuba kyeyo basoga community UAE abasoga kulwa abusoga munansoniwa ndi akadde politically tikawawule bukalamu kainengeri jakabitiremu akafuufu aye insha Allah Mungu aida kugana era kamale kawawulwe kumukuza ogwirako kaida kuba kawawule bukalamu ensonga gye kuyakuba nti tuva awabi banji tulyeno oba abandi bakegaitawo ayenga oli kwenda ovugani obe n'olamaze emyaka 3-4 twerabira ekintu kitya kirala muganda wange waliko mbona ojja kuba oti bansonkerera olugalo twewale kyebeta competition ndikukozesa abantu ensobi nningi nenda kubanga gundi ayoidi yatandika atya soko otegere gyoviire oyemerera otya kikyolinawo mwolowooze kalina eyole gyazimbye oziraweere kataasa kaitaka ojja atandika otya okuba n'ebyoto bya kalina think big tandika n'ekitono gira ku pesiyo mana saiziyo n'eningizayo muvuganye n'olaalina motoka ozira kagaali ayo kwenda competinga na wa motoka be yourself funa akatono koina ng'okabalirira era otegere nti wano wenkoma competition gireke it is you versus you big up walalawo baba twayanziza ino olw'obugambo obwo banange webalenge baba webalirala kanje tuli kubita mpimpi oti nkende ya kino mbakobeire nti lukwakwayo olwaleero bumpumpi obulamu bwensi tobwidi mama olina kyokoba abantu ku mulamu ogw'olwaleero okiikirire baawa nkiikirire bayitanga abenabitende abenabitende bakoba oti oli babona era nga ogezizaabona bali kubona ali live ngoli wana bitende iganga wevinga obatakwanga no wena bitende babachikirire lero sesa mama tolero kusalamu okusoka nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu anange kumulamu ogwaleero nzembeire kuba kyoba twandeeza okubanga tukomera walala mungeri okireero okunayikingo nesente ntono nensansanya tulina ningi tosobola kusevinga sente nga endaku ayiwa omuntu okusobola okuweza okukolamu ekintu ekindi so nga bwe muba muli walala ono yaleeta n'ole yaleeta mwagira omuntu aba asobola okudigema yakolamu ekintu kyabantu ekisobola okumuyambaku kairi mwawa n'owundi mutenkulaakulana yasigala ngaekola ki mu ngeri eyo oba osobola okuva mu bwabo ensonga nti sente bwodifuna n'odigulamu ekintu nga kirungi nga kijja kwiza ku magoba kikuyamba so nga ate woba oli kutereka 10 ebizibu tibiwaayo oba wakatereka kino kyagwawo tosobola kugitereka aye wobanga oditaireyo wategera ati nadisevinze tujja kudigema tudiboole nibayiteeka nti nina okufiisa dino esente tudiweeyo iteeka oba ekizibu kiri oba tikirye iteeka so mu ngeri eyo tusobola okukulaakulana yansiza ino banange kale bakagwa mungane oba mundikirize tujja ku bantu owundi program ekigango kyetulimu bana ndijja kuba abantu fine wano tuli mu kigango I need your attention eriyo ni sponsor atugaire ebyokunala no otya bana n'abeerubuuka boona bafunye ababakiikirira capacity n'abeeka abakamuli bo balina maama ambulensi tangira kuli bana abakaali kubonekera ku lutimbe twabasooka community leero bendi kwenda babengana abasinga kuboneka kati nzinuwenvaho ntizoke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina n'endiboozi Naigul Mariamu omwana omukooli Bugiri district ngandi gano nkubiriza buli musoga yenena yoli bana tuli kucheyo wena woli wobanga idingo oli Dubai idawe gate idawe yunge kulu kweno bakukibina kino tusobola okufuna obuyambi in
inkesi nga bw'oba ofunye ekyofuna kyona nga olini wootandikira. Nze mbakubira omulanga buli muntu yenena waali. Mwidde twegaite tubegalala okwegaita n'amaani. Mwidde twegaite era we tunaava ate twafunamu ekisinga bukulu ekindi. Naye ng'ekisinga bukulu saa eno kye tuli kwenda. Mwidde twegaite tubegalala. Buli musoga we nayo nayoli oba oli mu accommodation oba oliwa. Mwidde twegaite tubegalala tusobola okufuna obuyambi. Nga ndibona buli ekyokulya naye ng'oli kukuniiba ino bateerayo ka message baaba na kye bakukolerawo. Mwidde tubegalala bananga abasoga mwena bakoowoire kyentandikiraku kubanga nze mbere tibangawo okuwano naye nga ze nakati saawa eno neegayise mu lugendo kati ndi mu lugendo kati neegayise olwakuba okuba followinga ku TikTok zena neegayise ku lugendo era mbakuŋŋanya mwena bana mulaikinge mufollowinge musubscribinge tujja mu maiso n'abenda okutujoininga bajja mu inbox. Kale tweyanziza maama Isukayo Waigulu omulamwa guli nti twetwaire tutya mu bwavu nga ife bankuba kyeyo n'omulamwa gwe tuli mu program ekigangu Basoga Community in UAE. Iwe oli eyongozera mudoozi gwa Basoga Community guliyo mukasidode dono n'omudoozi bakubone nigano maama senior citizen agutamu era abaliko bange mu comment batukobere kugana ali mu myaka ana nze ali kwogera nimwe ndi senior citizen guno mwaka gwa 5 n'ebiri mukiboine ekintu ekyo awo wene baba wobosi mululire entanda yobaleta irolwalero neyanziza omutesitesi maama ekyamazima tukoze tutya okwetoola mu bwavu ng'abasoga bana nze kigambo nina kirala kiti ezira bwojja kwetoola mu bwavu nga tosobola kusevinga musooke mufune kali y'okusevinga bw'oba ofuna akakaireko kalala mana nti 5 gano nga sevinze 5 gajje ku baana gajje ku isomero gajje mu bulwaire gereza ku maama anwe ka sukaali ayenga woba tosevinze tosobola kutereka womala okusevinga ng'otereike then invest that zaali saamu kyosevinze zaali saamu ng'okola otya taawo business ey'ensibo nkani kyetweta generational income katakako ife abali eno ku kyeyo wooviira ku kyeyo ojja kuba ng'osobola okutaako obuteebwo kuba ezira kyojja akola nga tikimbolobinga mu itaka so nze nkubiriza abaana bwe mulikola obusente bwaimwe mugulemu obutaka that's an investment saving nga olina ekigendererwa abandi mwaida gano nga mwenda agula bupuloti abandi baida gano nga benda kuzimba senior citizen yaida gano nga enda kuweerera abaana baba abandi bamaze university so ekyo nkyebaliza Katonda aye ng'ekyamazima mu saving nga mulini ekigendererwa then muzaalise sente ekyo nekijja okututoola mu bwavu n'okugemera agalala okwo bo mukitwale nti kyakulwanisa bwosevinze butono nimweno ya savinga ge mu bugaita osobola okuinvestinga mu kintu ekyamaani neyanziza maama omutesitesi kale tweyanziza ino baba omugabula omulamoji we bali kukiikirira abantu abo nkakasanga abe bugabula ne bulamoji mwena abalyoko amuteekwa emitima babakiikirire bukalamu omwami oyo agwa mu masaza abiri kale abakiikirire bukalamu kale mbiro baba tambuza kamera ali kamera tambuza kamera tusobole okubona kusenga w'abaana ow'ekiyunga ow'ebiwuuko omuzungu yenka tetulina omulala omuzungu wayenga ate musoga mama bakubyeko abatyambe basobole okubanga sangaire basoga banange wetowaganyega n'olwaleero nasanga zana abasoga banange abali ku online TikTok, Facebook abatugoberera eprogramu ekigambo kubula amayina babiri Anet okuva erubuka ekiyunga kala amatendo ya mwala omwisaigaga yenkati ndowooza ku kyalo kuno mbala mwisaafu mwena programu yefe ey'olwaleero ekoba nti tukoze ekyokwekulaakulanya nze nga nze era ndowooza nga omuntu okwekulaakulanya kitufuna sente kamaala ayiye ekitone ekyo kyoba ng'ofunye
fubanga ino okubona nti osevinga kuba oba tosevinze ezayo ojja kutoola sente ejja kwekulankona oba tojja kudifuna mulundi bulala ayi buli ojja ng'osevinga kitono akasente awo kawera wasobola okufunamu oki ekyamagezi kyosobola okukikolamu ate era nayenda okubakubiriza engeri yosevinze otya fuba ino okubona nti mwigulawo akawunti mu banka kuba sente no bw'oyigulawo akawunti mu banka kizibu sente dino okuditoolayo eriyo akaunti nga dizira ku gondi nga dizira ku ATM kati eriyo diaspora account eyo bw'ogitaku bw'ogigulawo bagigula emitwalo 5 nti bw'ogigulawo kiba kizibu n'ofuna ekizibu nga kikulya kikya tosobola kutula ku sente bakangoyiza Uganda account eyo n'ogino so bakagwa tufuba ino okubona tusevinga sente ate twewala ino okubona nti akasente koba ofunye nti ojja kuweereza gundi gwewaleka e Uganda nti nkolera oti simanyi ngulire itaka simanyi nendonzimbire ebintu ebyo abantu abasinga bungi tibali bitukoleranga ojja kuweereza akasente asooka kwerowooza nga takoze kyoli kwenda ate nga ife twayidda wano mu bangu bakyeyo nga tulina ekigendererwa kyaife tulina ebizibu byaife tulina abaana twenda okuzimba ku nnumba enungi twefiiriza wabanga tosoboire kusevinga nga tosoboire kwega aye ngoli kuwa omuntu olowooza nti ajja kukola kyakola ekyatajja kukola so bakagwa tufube nga okuna nti sente tudisevinga nga tudita ku akawunti deife bw'oba ngoyize ye Uganda oba ojja agula itaka oba ojja kukola kyaye ng'atendekiza ino nti bw'ogula itaka kuba itaka ndiwoolireka y'emyaka 2 ejja kubanga lizita buzibu lijja kulituukaku kasoba nga liguze nga liri mu butuufu bwalyo neyanziza bakagwa Kero kubahindukiza this is Busoga community. Basoga community in kuifevene ekibina ekiwandiise ekyawandikibwa mu mateeka ekibina ekiwandiise Basoga community nga postinga buli wotuuka taako ekigalo opostinga sharing buli mukutu gwona gwobona ku Basoga community ni kuife eziraba nti kale lero Father's Day katube kunyi baba mulala akikirire baba bona abeeko obugambo 2-3 bwayogera eri okusinzira ku mulaba gw'olwaleero tukoze tutya baba haji wa kuno okubanga twetoola awabi ngaife bankuba kyeyo banga twekulakulanya waliwo eyabuuziza ano mu comment section ng'okusubscribinga mu Lusoga niki kyanda okumana nti okusubscribinga kitegeeza ki nti mwino nolenti anti bwojja wonika otaako ekigalo oti papa kyona kirina okulira kikola kiti papa ng'otegeera nti oli kwalaali oli tugoberera era buli message yona eba eri kujja okutuukako oba ojja kuba ng'ogifuna mu bwirufu mutakoma kusubscribinga n'oleka eyo but try as much as oteeku n'akade as much as possible okuba ng'obitayo taako akade kakwidukize nti leero genose kuyitale oba publicity asuireyo obategeere nti basuireyo ekigango ojja otubone eriyo ekibuuzo ekindi kibuuzo ki Dr. MK Maaso Malungi Rahuma but why others we are not in group mama okaali kutujoininga ezira gwe tugoba kasitoba ng'oli Musoga mama kubayo enamba yaife eriku oba awo wena osobola okutaawo erina lyoba enamba eyaisimu twabanga kodi n'ekindi abali tubone eyo abe mbona ano tikitegeeza nti Basoga community yeweereireyo bano n'abasoboire nga bwe mukidi nti tuli ku kyeyo bano n'abasoboire okuba mu program y'ekigangu wabula tikitegeeza nti community yona eweereireyo bangi ekigangu kino plan eriwe ey'okukigaziya kuba lwe babaire ofu titusugawo aye ni kwawaawo nainwa w'ebika bya Busoga Nakitandwe Fatuma omwise Iwumbwe okuva e Mayuge ng'abayuge mwena mbakiikirire oyenda kumana bifa ku kikakyo join Basoga community UAE nga twaganibwa mu United Arab Emirates nga twegulira ebibanda ku media ed'endawulo YouTube, Instagram, Twitter, X, TikTok, Facebook n'ebindi. Tweyanziza ino eriyo ekibuuzo ekindi ekindi bakomye besinga wa headquarters gaife deriva Dubai tuka ku union wotuka abroad obo tufunye wotuka ku union nga iwo kuba akasimu
awo ene tulaba nga tufunanga support system ndabasoka committee maybe UG ako byatinze na nenda kujoininga yes sorry maybe UG wabanga ali wano ero nerina lye so aide mukabox aide mukabox ingira mukabox odapanga ofuna usanga isa mama Mary ngoli yetago obuyambi aide mukabox yes tubwa nkome naye kankodioli awacho edda kufuna era nga bochogeere bakuwulira baba natambulanga nige tujefu baba w'abaana asazeewo okubanga olwaleero luno akiikirire bababa ab'okwidungu kuno bonabona nti okuzaala kikikwetesa baba aye obuvunaanyizibwa n'obuva bw'okweta baba neyanziza omutesitesi wa porogaramu ekibuuzo ekyolwaleero kikoba nti tukose tutya okwetoola mu bwavu nze Bigisima ndakwawukanaku niba nange ku nteesa yange katono ndakoba nti saving is not the answer oba okusavinga tinekireetera omuntu okwetoola mu bwavu nze kulwange muntegeera yange nkoba nti ekyo kifu bwona savinga yenga ezira kyoli kukola mweyo saving yo kijja kwongera ku sente edo ekyo tikireeta bugayiga nze nandirowoozisa nganzi nti omuntu okuva mu bwavu okwetoola mu bwavu akole ebintu ebimwongeraku esente nkani kyetweta investments tukole investments daife nga tutandika n'ekitono kye tulina obugayiga gradual process omuntu ali kwenda okuva mu bwavu yena atandika n'akatono kaalina tasooka kufuna kinene kingi kyakusooka kusevinga aweze bukaire neyeetoole mu bwavu no ekyo kiba kifu nse nkubiriza omuntu yena ali eyo omusoga ng'ali kwenda okuva mu bwavu atandike n'akatono kaalina oba olina emitwalo 10 gyoba otandike nagyo ng'okola ekyo kyona ekijja okwongera ku bizinensi yo oba ku inkamu yo okuboneka nga yeyongera amagoba gyogula enaana ng'olina emitwalo gyo 10 oba endagi otandika okusuubula oba ti ekyo imwe abakozi omuli wano mujje Uganda mute mu bintu ebinaabongeraku esente omwogwo omusaala gwaimwe oba ofuna akakaire kalaako esente oba ofuna mitwalo 5 jja otandika okugula ebintu ng'eitaka ng'ebyayo ng'okulunda ebintu ebyo biddatongeraku esente era twetoole mu bwavu aye tunaabaawo nga tulimala ebiseera nti tuli kusevinga nga ebyo tuli kusevinga dirisigala busigalaawo tidiri kweyongeraku obwo ti bugayiga obugayiga kitegeeza omuntu okuba n'ebintu ebireeta esente nga biweraku ate nga buli kintu kireeta esente nga kyayireeta amagoba ndalooza nti eidda kubanga tuleese enkola enungi egy'okutoola omwavu mu bwavu emufuula omugayiga era egy'okutoola abasoga banaife eyo gye bali mu bwavu yona begeite kubabe nga bagayiga wala bave mu mbeera embi baire mu mbeera enungi n'ekisembayo ndakubiriza buli muntu yena abenga tuba walala tube mu groups twekolemu omulimo woba niba ino nga muli abantu 10 nga muli kusobola okufuna buli omu enusu 2 neje emitwalo 2 mwidda kubanga emitwalo 2 nga muli disoloza buli wiki mwidda kusobola okudigema mudiwa omuntu ajja akola investment ekintu ekinayongera ku muntu oyo amagoba asobola okwetoola mu bwavu nawe ebigambo ebyo nkubiriza abantu mu investing wabula mutasevinga nga banagozi banange balikoba neyanziza omutesitesi tweyanziza ino baba isuukayo waigulu program ekigango bakaba gye tukalimu basoka komite ini kuife bene iwe likinga sharinga postinga oliwo yagana basoka komite UAE atakubwa kigalo commentinga ka comment yakukankolera bulungi ino kuba kanyanje kanongerako bosharinga tona kinongerako YouTube basoka comment in UAE Instagram basoka comment in UAE Twitter nkani X basoka comment in UAE ngoyagana program edenda ulo omuli mana ekikacho n'omuziro gwo byewava by Fatuma
in Basoga community in UAE. Omuli program ekigangu iwaka aligula mdozi wena vayo. Fatuma bemayuge. Manechi kaje. Byona tubirina byona tujabita nabyo. Kale bakagwa nekyo ekigango ekyo lwalero leka ndete abataka tugezeko okubanga tusampya kwa abataka muide bakagwa muide tugezeko okusibula abali kutubona abaluwirire muide tusibule abandi mutaime tandise nalo ayeka tumenkereze nalo kuba bana bali balubona baba kiba kyabulyaza amaanyi angambise ne bamama baloba kuba ku bugambo bakoba baba bana bamama mutwale akaseera kano okusima baba kamubendeza otawo bamama twangu abana b'omulenzi abalangira b'okukyalo ky'obusoga basanikire so bakubanti happy Father's Day. Wow. Edi baba bonka batukiriza obudazi baba fete tuli birumezi tuwakisamu wakise tulabirira abana b'obulenzi mufugya ino okubona nti muzaala ayitutukiriza obulazi bwakulabirira so nze nsobola kuba nti happy Father's Day eri abo bonka abaana ab'obulenzi abatukiriza obuvunaanyizibwa bwaibwe okwetebwa baba tikuzaala oba kwegaita okwetebwa baba kitegeeza kulabirira buvunaanyizibwa tuli kutanga abaana ku nsi betwenda batwete baba nga tetubalabirire awaliwo obuzibu oba kyesize tweralikira eri baba basinga bungi ku mulembe guno ffe twakulanga baba ife batulabirira kiri nti tulikujja kutuuka mu maiso tubakozesa twaba bavubuka twakula twakayirika abaana betuzaire bakula abaana bajja kukula tutekiseera ng'obeetaaga aye nga kiwabaga mu bulamu bwe bakyali beetaaganga abaana ekyandikwesiza baba bandi babanga bona bakuwa kyebandikubaire ng'omuzaire ate ng'eziraga bakyazira omwana akuwa kyewamuwa bw'otagaba laabu tojja kubifuna era nkubiriza abaana b'obulenzi mufuba ino okuba nti mulekera bamaama obuvunaanyizibwa kube bababa abalungi musobola okwetaba bababa niye tunakula mu maiso eyo musobola okutumbula mu kyemugamusi ndowooza buli alina baba nga mutuufu baba wuubiraku abantu oba tubiraku baba oba nga mutuufu baba w'abaana bo baba okuwera akaganya okuba nga otumira baba w'abaana bo alina baba nga mutuufu baba tuli tubona n'abatuwuliriza buno omulanga ndi kubira abawangalira ku ddungu ly'abawalabu nga we tunoonekeza ekikumi nditowoola abasoga mwena mwena babusoga nsete gye muli babasoga community gye muli mwena mwena basoga diaspora musobola okubonekanga twida twekunganye kwa walala tusale entoto tuboneke nga tutegeera lwaki basoga banaife bali kufiira at a high speed mu ddungu wano mu Dubai wetuli besides all grudges detulina tudize kumbali twire walala nga abasoga tusooke tulwanirire lwaki abaana abasoga abalikolera ku ddungu wano w'omuwalabu bali kufa at a high speed era lwaki bali kufa ayi tujja kukikola nga ndinze zenka oba na baasi oba na senior citizen tulina okuyira fena tube n'eddoboozi irala tutambuze ebiwandiiko tujje twapulokinge companies edo ebirikozesa abaganda baife nibanaife nibafiire eyo ate nibabasuula obusuula eyo mu malwaliro nibuba obuvunaanyizibwa bwaife ife tubeize ewaka ng'ate kampani nde babaire balikolera babaire babawa saavisi enungi ng'ate n'amateeka ga wano gakoba kampani ekozesa omuntu erina okuba n'obuvunaanyizibwa ku muntu oyo mu bulamu ni mu bufu tulikalubisibwa nga ife ababasoga community buli muntu ali kufwa nga bali kwekubirira nduulu nti basoga community mwide mwambe mwizeeyo omulambo waka banaife tulina community eno aye ife tetuli ba employer baabo abafwa aye tuli kunigirizibwanga
twaboneka nga nife bali tuliko omukugu nga bannaife abo baye bafuna mu bantu abo nga babakolera basuireyo ogwanagamba. So olwokuba nga tuli organized entity mu UAE wano nga Basoga community tuveeyo tubone lwaki bannaife bali kufa era tusaze magezi ki okukimalawo twide twekungane walala n'obubaka bweneeza okuwaayo obusembayo ndowooza mwami Esigi bani kyoyogera ku nsonga eyo tukunyikire mbendeino mukama abakumbe abaana bange mbalamwisa mama w'abaana bange mulamwisa mwena mbalamwisa mbendeino mukama abakumbe. Neyaziza sebo muganda wange omukigulu kijja kulandayiga ino nze kyensobola okuba nti buli musoga oli eyo oba oli mu association ya Ras Al Khaimah oba Abu Dhabi oba ndi wano mu Dubai wene ekigangu kino tukwaniriza buli musoga tuduba nti olina kyoyongera ku busoga regardless of what organization you are identifying with olusoga lwoyogera lwendogera. So tubaaniriza mwide mu kigangu tukubagana ebiduubo ensonga ng'eneidye tejja kuweera mu mikono ebiri esatu ena etaano wabula kugayita mitwe. So for the common good and cause of all Basoga abawangaali eno nzeena nandyenze ndira ewaka nga tiri kwirirayo mu box bwenakyo wandyenze aye tukikoze tutya okubonanga singa kiba kituuseewo you go with dignity without suffering. Tosobola kubonaabona mu bulamu wabonaabona ni mu kufa. So ng'Abasoga tukikube mu tooki oba oli waawa Basoga Nsede Soga diaspora oli muganda waife tuli baganda bo. Unity is strength, especially in times that call for tears. Tulira walala ayina okusanuka tulina okusanukira walala ate tubenga ebirungi n'ebisinga bungi okusinga ku mazima. Ebyo naye byange neyanziza ino ekigangu nife kibeewo. Kale bakagwa ndowooza eyo okubako obulire bannaife abali ku live tulikowola Abasoga bona abali mu UAE Basoga diaspora Basoga Nsete nti tuli kufiiranga by the way tulifiira kureti ya waigulu ino ife Abasoga n'okusingako abantu abandi bona oba amawanga agandi kyedi bigema ku mawanga agandi kureti ife gye tuli kufuniramu abafu oba ebiranga ebyabafu nga batugemaku nti Basoga eri waigulu ino aye ekyo tujja kigema tutya twenda okukigemeranga awalala aye tukigemye tutya tutasobola kigemanga ife Basoga community fenka aye fena Abasoga twegaite tusale entolobotto tutya tikuwulira buwulire nti bagundi yafiire tulumuke misinde nti anti tujye tutandike ku mazika g'omuntu oyo okitegeire ekintu ekyo ng'olundi oba ni offices eribakozesa oba companies eribakozesa they are responsible oba batuuka n'okuba nga bagema ku mirambo egyo aye olw'okuba baiti nti eri abantu abasobola okulumukirira beesuulirayo gwanagamba. Kale n'olwekyo lunaku luno olw'abababa tuveeyo twekunganye Basoga community UAE program ekigangu. Obubaka butuuse bukalamu aye mungane nalyemereire bwemerere nze ndakusaba bannaife Abasoga abali Abu Dhabi abali Ras Al Khaimah abali Sharjah abali Fujairah wona mu kiketezo kino nkani kyebeeta UAE mwide tubegalala tube nti tutambula inewe titujja kuba nti tuwulire munaife afiirire Ras Al Khaimah olw'okuba Musoga alumuke mu Basoga community kikola amakulu bwe tubanga tubaye tuli kutambula niye omanibwa mu biwandiiko byaife batulini data yetuli compilinga kida twanguyira abandi bali kufanga nga bebuuza ono Musoga waaga ono ebimugema kubiriga. So eno community tulini tu profilinga data w'omuntu kasita otwegaitaku bamemba tuliyo nika membership fee tulina ebyenkizo bingi. So mbakowoola mwide tutambulire galala nga buli muntu aidi mwine Musoga mwine yali n'ebimugemaku neyanziza ino mama moderator. Program ekigangu esaawa dino erikwigalwawo esaife kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda banaife abali kukitoko akaseera
You say Basoga community. Soga community. Ngali kulumuka kabiri.